Kubor nakaslem jong unong san hima. Manamtut kakam kajam emar kajingram biang ke boarding. Wan shaka orange electrical lom sopo nok mai nakabenta ki diesel generator. Kashnong nong terlau kabahap apo kanong po constituency Riboy district kanlong kashnong kabaningkong na prengki shispa up south li kashnong banyo ik scheme Jal Jeevan Mission na kabanta ban penbiang ik umbam umdi ka bapaka shaman lagi tliu yeng ban pentray ka ni scheme UMLA kanong po ba Meral Bonds mulawan banbu yung mau nong rim hakala aski ublay hagajiya don lang ka deputy commissioner ka Riboy district kakong RM Korba UMDC ka thang ba Balaji Rani ki officer katnat PHE kinoy lam shnong bat ki wei kani ka jingdon jungi ha kani ka step na ka banta ban bu ya u mau nong rim ban le ya u foundation stone jong ka nong terlau combine water supply scheme ya ka ba la be pisa leng ba jong ka scheme JJM kumut ba kani ka Jal Jeevan Mission ka bagi khot apo Commission Ministry juga Jal Shakti jong ke Government of India. Habangi phai ika jela ka jungi kadi ka jela ka bangi rang hab ban depend ya ka central government lani ka sarkar pedeng na ka benta kijing penmang pisa beper ki project hapo ka jela ka jungi. Ngimla ban klet ausnem arajarsan usnem ubala suit la shore ya kiwei ni skim ki badang sa kan mau hadu menta bagi badang trekam hadu menta kata ketika National Rural Employment Guarantee Act lepas si kau sunem arajar san hangti parlimen Delhi kene mungi iya yang gamon jonga kene kini ki bestem kini ki mau mo kini kena benta kini ki skim menta gila ai kertek matama gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ki bubun ki snong ki yo jing mentoy lagi dei ki lenti ki sengkin lagi di footpath lagi di umbam umdi bijing penek pensa e kamariang bat kam ta te kami kini kita project dan kam bat ni shemba kalau ke de kodor ha bang yo umman lagi kliye kan ni kan long kijing rap iki long kami dan mde tang ya ki begini yo por pat bantri ko bi ka kam ndri ruba kalau kijing singan ha ba poi ko hala lagi kliye bat kum ju ru ka bakodor kama ko aban ong hang ni kalong ba ni dan afli benta ha ka be de kan program ka baning kong ka de ka preservation dan ne ka jing pet benya ba jing sumar ya ki telong ka bala kirang ba na du mane bangi de ban sumar ki telong ba ka we de ha ba ong ka tangi de ban pet ba na do to ka ka badan ka telong ha do na ko ya ki shnong ha ka top jang ka shnong kanum dan kano ka jing sna ka ba concrete kata lene da ka cement kani ka ngasem bangal jukran tengru ikani kalong namal ba bunsin la dangi wanra iki project belong cement halinti jong ka to ka bayat telong ka kanwanra ya ka jing do jong telong de sungu bahaban ni pet bahaya kani ha po do kiwanra scheme shishno ba pin pet bahaba kinung no scheme ba wan hadian jong kani kinom de halenti jang tulong hadu lapai hasno kabani kong kaba tulong ba hadin balapai ko hasno lada lapai ko haman lagi triye pide banya bu bahai gitu ki kor ban pet bakam numlet no teng ni da sajan la ning da shit banya la ning ni le kanong no kam yen bon simi penet no ko na ko plesa ko ni nakulinga jama request la ning kerpa di pipin semua bahaban pendan kam adikari ko bat da film dan kam hi ban la de sek mat ben plesa ko dan ni masa jan undi ban plesa ko nama bangi ko kanong bekordo ni di ban sumar ya ka dan nak ta daw ni dei ban preserve conserve kini arti lagi kitin ki ba ya ha kan ga function kan ga step ka bana beta kalong ba kumbala ya kirang ba bagi dan arti shu ki scheme ki badan halan gishno te hakabe de kani yang kerpan ipi ba kilong song snom habawan kanu ka scheme hasnong jong pi pin semua bahaban pediang daga jing tulut mesin namar ke scheme habalang wan kedan ka time limit lene ka por ban pentri ya ka ladangi ngimla ban pendiang ya ka ta ka por kala ban light nak tepi jong te semua bahaban sumar
bahaban pek bahaban dan kata kajing ya thot nak trika macam penyat bahaya ka project bahkan pendak kapor babiang ini dek jing kepat berit jangan semua bahaban sumar yakin ni project bakiyo bakin long kita ki modernization nam taki kun ksir jong pi hadin habot publish